Assalamu alaikum gençler. Satuğa Kia Rio hatchback 2017 geldi. 1.6 avtomat 496 bin probeg менен İpi Kırgızlar Leta Zima diski 480 bin tork. Biraz tork bulut. Alмашкан детальдары бар. Бампер алмаштырып алдыңкы. Бирок абалы жакшы. Нан товар машина арзан, бюджетный вариант. 480 bin. Комплектациясы да жакшы экен. Пробег, климат контроль, ухоженная машина. Кимге интересно болсо чалып, ушул айдап турса болот деп. Абалы жакшы.